Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin kam pinaulwan. Lockdown latta kayo. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Kasanuman nga tantibiyag tayo, makatawin na nakastoy. Gusto nga ron. Nagsubliman ti isikyo, ti duma ang lugar. Nang runa ka na iti makuna akisitis iti pagilian. Gapo iti kimaro a COVID, no imado tinapiktaran. Wen nga rod, kasano nga men, imbes sa bumasit no makontrol, saan mo ta imado tinagpositibo? Limo kay nga main, kan saan anasurutan na iti protocol. Nang runa iti panaganad. Mangnamnama nga men ti kaduan, taddan bakuna. Yung saan tayo mabakunaan ti ame? Ang damot na iti makuna a priority. Nang rona lang iti frontliners. Adda nga tapay namnama mapuko day tapay ros. No siya, kasta ti amok. Madanon to ti panawin na mapukaw matlaang na ita virus. Ngam ti sanudsod, kaanon to? Awan makasungbat iti na ita. No saan na nila ang Apo Diyos. Hanggang tangayan dan bakuna, manamlama ang makontrol matlaang. Gapo iti pandemya, umado ti krimen. Tanagbisin ti tao, ipamuspusan na nga agpapan makarami dan iti dakas. Sana maliklikan na ita, ta saan nga papada ti kapanunutan ti tao. Kasanupay kaado ti matay, gapo iti dayta virus sa mapukaw. Ay nang runakat, saan pa nakaala ti pagilyan tayo ti umdas a bakuna para kada tayo amin nga umili. So ron, ngamin andarag iti pagilyan, asaanan nga agilako iti partwat da bakuna. Ta priority da iti umili da. Dayta mo tinangag ko adamag iti radyo. Dito pa kat andarag iti na question na rin na mayor, kanada pa'y aktor ang nagpabakunan. Idin to ta saan nga isulat ti priority. At damot rason tay mayor. Tapno maallo ko'y nakano dagiti kailyan na as safe ti agpabakuna. Uray pa. Adara iti makuna a priority. Dagiti makuna a frontliners. Pasaway talaga ti tao. Saan mo may tap day ka? Ay, do pa yan ti agririri Tawon makanda. Nang runa no may patungpal manan ti isikyo. Awan mo't maramidan tayo nung dahi ti order ti gobyerno nasyonal. Saan amaw awatan ti mapaspasamak diti lubong. Talagan sa nga kisay di taon. Idi pala po nga nay, andan na iti nga ango ulun no pandemya.
Awan pa lang dagiti rumbeng ko mga umuno-una dito barangay office kagawad. Ay, as usual, Ate Raman. Saan man nga mo nun nga oras nga umay ti barangay sekretary. Ta umay no kay kayat na. Sinalbag dagito yan natatawa ya. Awan lat pag nakmandamit. Ulayo kit de, kari da kari. Ngam kari mo, ngay tayam ti kalay. Supay Ayun gayam. Awan ka dit pipirmak di tatagodo nga. O, samay. Awan mo't makita dito a folder. Ay sadak nga ro din ngagbayag. Sikapay lang ti mabati dito opisina. Sige, Chairman. Panawan daklatan. Urayag dagiti kakadwa nga duty. Ay ngam no awan lat ti umay ket ada na pati ka pa panam isaramaw. Nanya, Pagsasaritaan tayo ito dayta. sige Sa nakasta. No sana maladaw ti agduty. Saan nga umay? Ay no kastamot lang. Agikat na langin. Nanya. Kasano nga rodan, Dom? Ada ko mapapanan tayo kadananang kantata nga paskan. Awan pa lang, nagitiag duty ko ma. Kasaritam ni tatang Yan Rosa. Kasaritak man ni Doming. Ato'y tatang. Hello Doming. Tatang, Awang ka di pa lang da kagawad. Tay uday kunti barangay sekretary. awan na pa nga ron. Gas kidagitan. Panawa mo. Isira mo da opisina. Nanya, Mang-meeting ak no bigat. Sana mabali na kastalatan na kanayon. sige Agruam na kiti sinalbagay. Kaputan nalokay da taon. Agabuso da magtay. Ano na? No, napatag, ti papanandayaw. Wen. Dayta tibilin ko. Siyak ti makamo no at dagreklamaw. Kasano nga'y dayta? Kanayon latta nakasta ti aramid da. Makapasurun nga rod. Nasken nga aksyonan nyo dayta, lakay. Sika ti madadaol dita. Wen. Miti nga kida no bigat. Ay sana mabalin da ito'y. Talaga mo ta sana mabalin. Sakit kundi pakpakaasi da. No ibagam nga ikatem ida. Nang runa ka dagiti appointed officials. Kat dagiti elected no kagawad. Ado a proseso sanaya. Amok. Ay nga adon ti ebidensya iti panagliwat da. Iti responsibilidad da. Alagat, sige Aksyon ti kasapulan dita. Saan kang agpatingga iti sa ulaan? Kaya't mga asawan, saan mo anadanon da kagawad Doming kan chairman gusting dito, kagawad andang? Saan nga ro dahil nakasarramot tayo? Ngay, napanandang aro nga Saan ko nga mo Ada mo notice di tari daw. Taglo ko. Nikat kaon. Saan ko nga mo no aday may ka nabasa da. Kahit anya tinakakability notice. Kunada, chairman kan kagawad Portugal at the Municipal Hall. Wait for kagawad padtok as OD and barangay secretary kunana. Anya? So ato das tamanain, datamanain ti delikadaw. Imbag man ta, ada kayo na apong opisyal. Nay, asang, api aya, hindi problema. Da kayo. Ha? Anya? Nay, Nakasapulan da kayo. Awan kayo. Naa. Itayak pa nga agkarasublingam nakarikip ti opisina. Ay, kwa nga may, nansong, daytay. Si kansamo ti duty kagawad padtuk. Awan serbiyo. Anay. Ah. Na. Ala, timanawan kagawad. Bay, amda dya ko atin. Ay nga magpulong laki di kan chairman gustay. Bay, amda, sana parikot na dya ko atin.
Napanam idikalman kagawad padok. Kuha, chairman. Dahil matkati ito barangay hall. Anya nga oras? Jak masigurado ang pasado alas 11 misang, chairman. Nagladaw kan kat si kati officer of the day? Sorry, chairman. Ang sa anak ang nakasapa, tadap nga min na panak. Kastayo kadilatan. Awan pa nagbalbaliw yaw. Kas itin ako nak, tadap nga min na panak, chairman. Sige. Agmi-meeting tayo. Emergency meeting. Ngam sa na may sa ti business matter. Umuna, ti saan nyo apanangakam iti responsibilidad yaw. Ken, ti may kadwa, ti kabarbaro apamilin ngagsublita yung manan iti GCQ manipod iti semi-normal situation. Ay, saan samot nga agrunrun da dagiti barangay tanod, chairman. Agsasarano dagiti mataktakawan. Amok deta, Mrs. Timayoga. Nagduduma ti reklamo anaawat ti opisina. Anya nga ron, chairman. Kasano pa nga tama biro kag ti kalding ka. Ang mga nung babada na tilalat na. Anya? Niyan siyang, napukaw ka no mo ti dwa amangukop na. Anyan? Kayan ti makina ti kuliglig ni andong. Oh, gapo siguro manan iti lakdan, chairman. Agbisin ti tao. Oh, salot kit di kastaw. Ay, awan maaramidan tayo, chairman. Ngamen, agbisin ti tao. Wen, ngam saan aday ta ti panggapuan da, nga agarami din iti dakas. Patpatsimot day ja, chairman gusteng. Ay, saan ka ngagsao iti kasta, kagawad pantaw. Tano maidtanon kan kwa na, dakdakas ka man ay. Kasjay na laeng, namawan mo't mararamidan na. Ay, sige magngaraw, ibagakin kwa na. Taradak ti pagkangabanyas. Aniyan? Nanggig ko na itan iti drama ah. Tultuladik lang mati doon, iti drama akwala. Aniya? Amom kagawad andang. Uray anyat aramidem no agbisin dagiti tao. Ah, No ang tupe ang mabisin, sarjenta ti alad no na lang to aro ti bangir. ay, mo kiidi ang kagawad. I-lockdown da nga mawan mo't maitad da nga ayuda. Agbisin dagiti tao. Kaya, tanya nga ron nga, iti aramidin tayo. Kanya-kanyang salukag. Nga oray, kaipapananti, panagtakaw mo, wano panagaramid mo iti dakas. Kanya nga ron. Ay sus. Agam patsa ka mabiita na maparmak ti COVID. Taaddan bakuna kagawad. Ay, mabayag pa'y dayta. Dayta nga ron ti parikot. Kaanon to nga, maparmak dayta akabo. Sora di makita. GCQ manan, itintero a probinsya tayo. Maingitan ti protokol. Kastamutan ti curfew. Sagudayan ti ordinansa. Alas 6 iti rabi aging kahit alas 5 iti agsapa. Sino lang dagiti mapalubusan na rumor, chairman? Kung nagpeso, chairman, asino nga dagiti mabalin na ti rumor iti dayta nga oras? Datayong opisyal. Dagiti tanod. Dagiti trabaho iti ospital ken dagiti health workers. Sige, chairman. Di kasanong araw, di agronda tayo, uno ag-checkpoint tayo. Ay, kapilitan na. Nasken nga awan mapalubusan nga gwarang-warang kadagita nga oras. Nalawag mo't lang, tibilin ko king kaansong. Uwan, chairman. Paliwam amin agaraw da kagawad padtok.
Ikang kay ti kwartam ken alaan kan kastanod. Nagsaya atan, Chairman. Ngem, saan ka nga agpadpadlaw nga agpaliiw kawain? Uwan, Chairman. Agpambarang ka pa dia makikadwa ka dakwada. Ariglado, Chairman. Kasta. Masayat. Oh, aduh, ti dua gasut. Kwartam. Saus, sa anak pa yan nagtrabaho at dadantangdan ko, Chairman. Ay, sikan ati chairman gusting. Kasta ti kayat ko. Iso makikadwa ka kanya. Ada ka numanin na pukawan iti pamusyan kan baod lakay. Kitaan nyo Ay, jas kida kita. Saan mo't nga grun-runda ngamin dagiti barangay tanaw? Ay, haman ah. Ay, saan ka dyan? Ngam nasikap na kita tatakaw. Nang runa na kita agmamanok. Saan ayang ang damot kurfyaw? Wain. Masitar kan matiliw kuma dagiti basta latan agwarang-warang iti rabi eh. Kasta nga road. Ngam mas dawak. Tadalata mapukawan win matakawan. Ay, kita madadail ka manditan. Ay, saan na mabalin? Aging kay ti siyak ti barangay chairman di ti nagbugsutan. Pagbugsutek dagiti agpangga pamangdadali ti napinta sa likod ko. Sana mabaling ang madadal ti kina outstanding barangay chairman ko sa Spain. Mark my word. Kanayon sa titagay iti balayo kagawan. Saan mat? Pagpaimas lang ititurog mi kadagiti kakadwa tanawd. Ay, Amo mat, kanayon ti panagrundami. Naimbag kada kayo ta saan kayo mapuypuyatan na babaya kagawad. Angam da kami nga anusan nyo nakaskas daaw kagawan padtok. Anyamot nga ti pagsiddaawam. Naka-curfew hour tayo, may. Alas 6 iti sardam, aging ga iti alas 5 ti parbangon. Ita, Adalata mo matakawan. Idinto takunayaw nga grunrunda kayo, may. nasikap nga min dagiti mannibrong. Ammo dak tumayming. Kagawan, baliwan yu ti strategy yung agrunda. Anya? Awan ano kasta. Madadaal tayo dito'y nagbugsutan. Babalawin da tayong lakit di dagiti kabaranggayan tayo. Anya nga rod nga iti mabalin tayo, no di tayo matmasalamaan dagiti mannibrong. Kun may sa, agbisin dagiti kabaranggayan tayo, gapo iti kanayo na lakdang. Ket, agtakaw damot tayo. Siguro. Dahil tati amuda akala ka na pamuspusan, tapno saan nang agbisin. Amaw, kasta unay man ang ungot ni tatang. Nasa umon. Mga tamot dagiti agmamanok kung nagtatakaw amang gungundawa iti lockdown. Kung naman katanda pa'y may patpatong pala curfew. Dobling nyo ti agrunda Kasta tara aramidon may. Mabit lang ba kayo? Pagdaawag ni tatang. Sige, sung batam tadaramida kiti kusina. Hello, tatang. Duming, umay kaadagos dito'y waiting shed iti purok tres. Kaapa eh. San ka nagdamag? Umay kandalsim. Ay, oo, tatang. Mabit lang. Umaya ka. Daasyong kenpugak atanod di kadwa ni kagawad padto ka nagrunda. No, kasta doa grupo dagiti nagronda. Wayne, ngam sa bali mo ti grupo ta. Urayin talang nyansong. Chairman. Pinasurot ko da kagawad padtok. Nakaskas dao nga minin da itaw. Adda karpiyaw, ngam adda mapukawan. Awan matagwarang-warang kadagiti kabaranggayan. Kapoy ti lockdown kun naingitan na karpiyaw. Wan nga ron.
Sirman, may kayo, amok tinagtulungan na. Ha? Ay, isus apo nakitutak pa. Yan. Ay, sige, mapantayin doon. Masapol ang maripot ta idan. Patakan nyo, isa ako atagos na giti manok. Ano? Tipak tayo amin. Lan! Ano ba? na kayo. Ah, ito chairman. Salbag kayo, kagawad kang tanod. Takaw. Yodong kayo. Ah, Kat sika kagawad patok. Last mo. ko chairman. Kanya kwa chairman. Sige, Doming. Pusa sa mida atalo. Pag sisilpom ida, taumawag ak iti pulis. Chairman. Salbag kayo, kagawad kang tanod nagmamanok. Karsel ditong palyaw. Salbag kayo. Salbag. Ah. Dream again. Ano raja? Kagawad kang tanod. Isu damit nagtatakaw. Ditan kagayem tinagibusan di sabali manen na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontra bida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Iti nag-contest na Doming kan Rosa. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Daytoy itati aramid ti maiken iti balay. Agbasa-basa. Aging kadagiti masursurat a may pagpablaak. Kubid lata ti bida a pagsasaritaan. Nga raw. Trending dayta na makon ko na. Ado ti agaapa. Adun tinatay. Ado ti mabutbutan nga makaran iti daytoy a sakit. Kat dagita mabutbutang. Isu danto nga ta ti kaod dyan na matay. Kaudyan amatay. Uno. Mabutang da maakaran.
So sigurado, ada kita sumursurot iti protokol. Saan na rumrumuar, taday tati kayat da iti mangipat patungpal iti protokol. Adda in future da dito'y a piyesta ti barangay. Idol una na panawon da kita. Pasalip dito ikan ija iti mararami. Timade, kat awan da kita piyesta itan. Awanan ti ag piyesta a barangay. Wenno ili, ta maiparitan ti panag-uumong. Ora, taiwas COVID nga runay. Gaputa saan matan a basta rumwar dagiti tao. Nagagatlat tamat dagiti nagagat. Gusto ka. Tada kita yung nagagat at tao, saan ngagtaltal na kita. Saan lalaki diya makaid na. Dagitay nagagat, isudan dagitay ag nagnegosyo ita. Mangibaga ka man, o sino na kita nagagag? Dagitay plantitos kan plantitas sa kunkunada itan. Uy. Madupay din, di makikita may pupos iti Facebook aruroot. Nagbali na masitas. Ay agpay so dayta. Agasam? Daytay kas lagalyang kano ang makitkita iti turturod kat nagbalinan ang masetas. Nanginapay kit din depresyon na. Isa nagmasitera ka magtan iti galyang. Wondom. Angam sana kas iti dayjay wild agalyang ang mailako. May lako no makitan to kita sana makamo no nya mata talaga kita ti galyang na yan. Sigod a pagpakpakan na iti baboy idi ununa na dayjay agalyang. Hangam ita, ay makitkita ko na may laklako ti bagas na. Nagninapay kit din Ibagada agabi, wano aba. At nga ron ti masumok ti tao apang wartaan rin. Yalilaw, nagijaglaklako nga aba. Wano bagas ti aba, jay bagas ti galyang. Katno jay gumatangkat din amat amo dagiti klase ti aba. Ay awan gatangan ng tumalatan. Nakita ti banag, ti panagtulid ti panawal. Ado ti nabaliwan. Ado ti kabarbaro. Ado mo kita naiwali na. Nagbalin na daan asaan na pagan-ano. Itay pa'y apalpaliiwan ka. Makaturturog ka man na niya. Saan may? Nakairwa kami ng tagsusuyaab nga oray sa anak ang makaturturog. Nala, iturog mo taditan. Mapanak dyan dananang. Di kay mapa ni Jay po nirarya. Saan? At damat kay katalag mi dyan. Iso? Sige, Dom. Inakla isagana dyan yan lati ko dyan dananang ameriendada. Si Maya atang di saritaan. Kung naman ang nakalagit nga niya. Sapay agbali na kasla pakataktakan lat oras na. Panagsarasarita may. Ay na. Puno makaturturo ka. Ayam. Orayek ang makapanaw ni Rosa sakbay ay simpak di agid dagiti may kadwa kamak. Napalangabin sagana lang iti yalati na ako na nakadanana. Ay na. Nagbali na nakamak to'y sofa nakastingal daw. Saan na pagtugawan? Hindi kat pagturo ka na yun. Awan pangipanantan iti kwartata Sofia. Iso amang panunot ta iti wagas. No kasano amatulungan ta dagiti agkasabulan. Sige kasanaw. Mangibaga ka man no addamom. Ala, tanga ibak ng tayaw, kan adu mati kagayam tayaw, kan makamamo kada tayo nga awanan. Wano na panglaw. Agpapiesta tayo lakay.
Ah, Pakuntis ti maramid, imbis awaras latan. nga rod. Medyo madmadin o iwaras latan. Agrarambak tayo baba ni di pa kontes. Awon. Uray sana fiesta, pagbalinin ta akas la fiesta kanayon, itinal daw, iti nagbugsutan. Anya, kasanuday ta? Nalawa mo tero bayan ti balay tayo. Di pagbalin ng akas la plaza pagpiestahan. Ah, Agparamid ka kada kiti maaramat at pagkukontesan, dagiti amin na kamang ti pamilya, dagiti awanan, wano na panglaw, akabaranggayan. Mangipadakder ta iti kawayan, mapunasan iti lana. Dayjay iti pagkukontesan, dagiti agbalin a kontestan iti palosebo, apay aya makunada. awain. Ngam ada sibo. Daya ti ipuna si kawayan. Imbis alana tapno narigat amay kat. Ay, jay. Ay mayat. Ada premyo tay kalaingan na makauli. Aging ga iti murdong ti may patakdera kawayan. Ay, syempre mo ta. Oh, may sa dayjayan. Oh, anya pa'y. Pakontes iti kinnaanan iti mansanas, saba, kan urian niya amakan. Wan. Ken di oray kinaanan. Wino pinaalistuan iti pandangan ti napoy. Ngawan masila. Ay, won, mabalin mo tayo, ano kayat? Awan pa'y danum na. Nyapay. Wino saan. Pinanguran ni Tibanga. Anakarga ni ti Pasig Asinsilyo. Ay, Wino boy. saan kat ikam iti datay arena. Ay, baybayat mo tayo, sinsilyaw. Ang mabalin mo tayo ako na. Nga may mayat no sinsilyaw. Taenton maburak, maiwaris to amin dagidya sinsilyaw. O di rambulan taon dagiti agpidot, naragsak dagidya. May sanday ta. Oh, may nayon dagidya kan agore ka. Oh. At dapay napintas a pakontes. Lalakay kan babakit mat ti ako kontes dita. Mabalin dagidya. Anya day ta. Inulyan nitinyaw. Anya. Uy, mayat dagidya lakay. Na. Dagitay pa nakabuhiungan ti kwalipikado makikontes dita. Yay. Tila mapampanunot mo ten. Diyan man! Day-day kat may sapay a pagraragsakan. Uri kita ap. Agkakatawan to dagita agbuya. Adun to ate agbuya. Naidumduma pa kiti apakuntis day-day. Ay, tanwad na high blood, basol mo. Ay, iso nga rod ama screen dagiti kwalipikado mo't makikontes. Dagitay awan sakit da Mayat mo't kiti ah. Wun, may at dayjay. Karaman dayjayen lakay. Mabalin pa itay marathon. Kinarayan dayjay. Awin, mayat ta exercise. Kan wukaton pay. Lumba iti panagna. Ngam, masapul mabantayan tay tunggal makisalip. Ta mga noadan tukit di agsaor kat tumanaray. Ah, Ay masapul pag nalaang. Gagangay panagna. kinadamang surot ko na. Medyo pagtarayan data amangan wad damang lintag. Ay mga bakijayan nagiti atitidog ti saka na. Ta siyempre, atidog ta adang da. Siyempre mata. Ngala, ang madami na yun ko bakit? Oh, nyapay. Datay kiniliwan ti baboy ija kapitakan. Ay napintas man. No matiliw na ti baboy, baginan, adda pa'y premyo na. Ay may mayat pa. Dagita ti maramid. Paisagana tayong rog dagitan. Trog yan tayo. Word. Nagmayatan, tatang. Mayata talaga. Kaya dulaki, di maragsakan. May lakid diya. Nga may screen dagiti makisalip amay kan iti premyaw. Ay, nasaysaya atin ano. Kasta tatang, tapnawan tiag sakit tinakam da, saan ama paraburan. Pakuntis langan, saan ka ta maiwaras latan. Una. Mas nupla dagitay talagang awanan. Asaan da akabalan ti makikundis. Isuod da ikan tayo latan. Tulungan tayo mo't ida anak ko. Wan tatang, agaramid ako ni tipakdar.
kas tinapanunot na tatang kananang mo, Rosa. Ay talaga napintas, Domeng. Makikuruntisak, Mike. Anya? Napanglaw kami, Mike. Kan di na pa'y amuunay ni tatang mo. Kang runaan iti amin, di daam mo nga agar-aram ka kanyak. Wala niya. Gundaway mo dahi tayo makiam mo katakwata. Yam amulak Siyempre, ibaga ka agar-aram ka kanyak. Pangtanggam mo no niya't ibagadakan ka. Sige. Ngam, di mo ibaga nga aklo na kon kaayat mo, ha? Saan pa ito? Agalo sa kaging kay tatlo nun to'y ayat ko dungo. Unay daytan. Kas ka malagdani mo, Nagsamit adenggan sana ya. Unsa? Saan lang nga sa talaga anasamit adenggan. No pa'y agdarig-rigat na abaliksan. Korni kung natin duma. Ngam lagi tayo ako na akorni nga ibalikas ti mangkulding iti puso. Aniyan? Nukasta, makisalip ka mat. Uwain tata. Anya pa salip ti kayat mo, apakairamanan. Kwa, noon niya tinamnaman niyo, may bagay kanyak. Agoray ka. Nag-araram ka kini Rosa. Kwa, uwain tata. Hala, siya kun ti mangibagano anya akontes ti pakisalipam. Anya tata. Agkontes kayo ken Rosa. Iso ti makalaban mo iti naiduma pa kontes ang narugyanan. Anya rin tata. Nalaeng ni Rosa nga umuli iti niyog. Tatinawid na ni Sufay nga inana. Manguli ngamin iti niyog ni Sufay, hindi ka bambanwagan na. Manguli itinyog ni Rosa. Ewan. Ala, agsanod kan nga agaram kinkwana, gaputa manguli gayam iti niyog. Sa anak nagsanod tata. Makikuntisak. Ang kasanod na ita. Agkuntes wenno aglumba kayo nga umuli iti dua nga agpadat kalayog na apinuon tinyog. Kabalam ti umuli tinyog. Kabalak tata. Ala, aglumba kayo nga rod ken Rosa nga umuli itinyog. No abakam, sige, ituloy mo arban. Ngem no maabak ka, sorry langan. Try your luck next time. Madi ka? Mayata. Aglumba ta nga umuli itinyog. Agbabawi kanto no apay ngayon nanugutan ti kastasing-asing ni tatang. Masigurado. Abagan ka. Rosa, ayatin ka. Please mo na. Agpaabak kan tao. Anya? Uy. Agpaabak kan tao. Tap nagtultuloy na pati panagaram ko ken ka. Kan aklonin na tao. Ay, manjak. Naglaing kan. Ha? Basta, aglumbatan to nga umuli itinyog. Numaabag ka, sorry laangan. Masigurado nga gayat kami kanya, Rosa. Agpangtangi na kalain. Ha? Ay, sana niya? I love you. Agpaabak kan tao. Iti panaglumbatan nga umuli itinyaw. Ay sos, masigurado nga abaken to ni Rosa ni Dumeng. Pampanunutek nga rod. Saan ko magustuhan daya dumeng agbalin ang manugang. Iso amasapol nga abaken to ni Rosa. Day tangarod kat. Agpaabak to lakit day, tanadlaw kong nga agayat meten kini Dumeng. Upayin ta ni Rosa. Kasano nga rod? Gusto ka? Sa anak amamate nga ipaypayson to ni Rosa di makilumba tapno abakin na ni Dumeng. Sigurado ngagpaabak daw. Ken masiguradok mat at talaga ang maabak ni Dumeng. Kasaan lakit di asanay day dyan nga uli itinyog ken ang mga nudi da pa'y napadasan ti muli itinyog. Ang mga numatin nagtupay kit di Day tangarod kat, makabasol kan tupay. Ay, sana ka makabasol.
Apay siyak, tinangitinag no kas pangarigan. Sa bagay. Mang panunuta kiti pamuspusan. Masapol ang maabak to itinulyan da adumeng. Ay sos. At dangarod nam nama pa mga bak iti innol yan iti nyog. Awan nga raw. Nay, pengarod nga kayo manugot ka makikontes. Diyak nga raw na puutan tinaguan. Agpabak ni Rosa. Kasano nga tayo. Kinasarita ko ni Rosa nga agpaabak. Ngam, binaksamot dinangag. Ang anyat pa nagkunam. At dangat pa nagayat na ken ka? Dakal tinamnamak nga aklunan na kumantayat ko. Nilang amin ama na ti pampanunutan na. Ay kat masapol nga rod nga abakam to iti innol yan. Uy, isa kasaok tumanan ni Rosa. Agpaabak to kuma. Ala, makikontes ni Doming iti inulyan iti nyog. Agkontes kayo, Rosa? Wan Inga. Abakan na kanto nga ta. Di mo'y pagpagakatatapang kan nanang, ha? Secret ka lang dito. Anya day ta? Agpaabakak to. Anya? Wan. Ay ayatak ni Dumeng. Isong agpaabakak to. Tapno sa Anton alapdan ni tatang amang pasyar kanya. Ay, mayat. Mayat da ito yan na panunod ko. Onya, nakasaganan ti amin para iti kontes iti innulyan iti nyog inton malmalam lakay. Nasayat no kasta. Aguri ka. Apay day talubid nyig igkamam. Atidog day ta Talaga nga tidog. No ipaoy-oy da ito'y manipod iti tuktok tinyog nga ulyan ni Rosa. Sobra pa no agdiso iti daga timurdong na. Ananom day ta alubid. Secret. Oh, pasikre-sikreto ka pala dita. Siguraduak ang maabak to iti inulyan na yadumeng. Anyat aramidam. Mamam to. Sige, tama pa nakijikan yugan. Asino dagi ya dapat layay? Nagaawi daw na napandangal daw dagiti nangisim pa kadagiti kasapulan. Anya palat inkarami din ija nalpasan ti amin. Ay, kwa, dalangin nakitaan. Sige, panawag ka pa dito. Na. Anyat mo panarami din ijay. Adan sakit kalukuan na pampanunutin ni Gusting Dakkel ti premyo da yadumeng no abaken na ni Rosa iti inulyan. Ngem numabak nga. Tauray ti panagayat na kini Rosa ket makeltay taon. Masigurado nga abakan ni Rosa ni Doming, tata. Ay wen, sigurado da ita. Tanya nga ti kabaalan da nga umuli iti nyog ket nagkutong dagiti guro na. Kotong ngem. Anya angam, tata. Amangan no igagaran to ni Rosa ti agpaabak. Amo na sa ti plano ni Rosa. Masigurado nga baken ni Rosa ni Domeng. Ngem, kasano no igagaranan to ti agpaabak. Ay, nalpas. Siguradwak mo dita. Nga baken to ni Rosa ni Domeng. Masigurado ano adda plano ni Rosa nga agpaabak. Di nanto maaramid. Abaken nanto latta ni Domeng. Agsagana kayo! Anyar, sit, go! Olay! Partaka, Brusa! Ipapit mo tayo insurok kun kataktika!
Rosa! Rosa! Adatek ka! Magsarunukin ka! Adatek ka! Umuli matita! Ulya manyog! Ala, ay! Abay nga, nga dating ka, Ijay! Ay, diya ka buha. Eh, ang saruno na dilusa! Asida ka na datek ka! Parta kam ti kumalayat! Uli! Parta! Ay, Rosa, ipakat mo talay mo ang muli! Dandali ka ni Kitok-tok! Mabuti na dating ka! Ay, kapoy! Naabak kang dumay! Ijay, nakasalpon ni Rosa! Sinaruno dito ka! Nakasalpon ni Timanatan niya! And the winner is Rosa Kayapkap! Nagita, padasing dan jitak ka. Sa or ni tatang murusa. Sa or... Ha? Ni Rosa. Manguli itinyog. Anyat kinonamdom. Ah, Manguli ak itinyog. ay, kwa. Iti tagtagainap ko na dyan. Tagtagainap lang, bakit? Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. At iti istoryangin Campinolwan. Idi nagbakasyon ni Chairman Gusting. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Hello, Tatang. Adarami-dami ta dumeng. Awan araminot dito balay. Hindi barangay hall tasak ti odi ita. Awan kaya maya. Apag-isotan na Masadsaduta ka mapanidya ita. At sa gubanit yaw? Awan berkit de. No kasta, saan kayo amapan di barangay hall? Saan? Aginanaak mamay. Oran mo italaang agmalam. Aya, oo na. Kasla na pampano ka kunay. Awan sa gumadit ko. Dahil tila sadod ko ti sumraw. Sadot siya. Masadot kaya ng chairman. Ah?
Ay, kwa, ikas-lakas ta. Wino, panog ko nga tada ito eh. So, asika pailat makamu ijay. Oo na. Sige, agin na nakaimot nga raw. Madimat at talaga no abuson nyo ti bagiyaw. Aklunay, paglakayak paigad nga tana. Mawanda ito eh. Aglalarutak la siguro kapo iti kawan ti inspirasyon. Inspirasyon. Win, nga la. Ay, makamuka ditan. Bye. Wala tang. Bye. Anya ka na. Masadutan ni tata nga mapanigi barangay hall. Anya? Masadsadutan na barangay chairman. Awan ka no ti inspirasyon na. Anya? Masaludsod ko man kit de. Saan na nga inspirasyon ni nanang? Tsaka mo. Ay, tila masalsaludsod mo doon. Una, tapay kat awan ka no ti inspirasyon na. Kat sunsamot ti mga paspasadot kan ko anan. Anyat kayat na asawan iti dayta. Dahil nga rol, ti big question ka. Dinamag mo kumaa. Sana eh. Amangan no adda sumado. Makabaso lakpay. Kat, anya ita. Siya pala ka no, ti chairman itangal daw. Este, makamuak pala ka no, di barangay hall. Katuan Dimot si Kati officer of the day ita. Uy, apag isang araw. Sige. Ta isagana kung tay pagarmusaram. Agarmusar ka nga umunasak ba mapang ka. Kanya nga tati mapaspasamak kanya katuganga ka chairman. Andat kaya't nasawan, hindi ko na nangawan inspirasyon na. Nasa paak nga imay dito barangay awl. Gamlay. Aldaway. Awan. Nalay. Talagang apa nga awan mauray ko nga amay. Uray dyan ako mas sekretarya no isaw. Wala dyan tisuri raw. Maging sala ito ya. Solo pa ito agmalmalan. No dagi di padak akagawan. Awan lat ammo ko nga daw may dito asa na nakanjute. No pa nagaawat iti honorarium mamatiak pa. Agpwesto ak malangan iti sango ti laptop ko. Agsurat akit iti istorya. Isupay amal pas ko. Kanyang rat suratay. No, may papaniti barangay. Nadudugan. Uy. Nadudugan ti istorya nila. No, may papaniti kinaman naturog ko. Ay, daytan sa nga isyaw, tiyawan pa'y nasurat ko. Man naturog a tao. Sadot a tao. Managila na tao, si mamulagat a tao, mulang-lang, anyat sasawa ko, sala ka mulang-lang. Ay na, talaga sumruti kinaman naturog ko. Isuman kit iti suratay. Mangbukilak iti pakasaritaan o no istorya may papan iti tao aman naturog ang mabirbirngasan iti salot nga naidumdumamot asadot iti atao kasano nga ta anya nga rog ti kinatao na itakita ti tao asadot. Ay, ipalulutak man na ita.
kayo amapan iji barangay hall, tatang? Saan? Ada papanan nyo aya? Awan. Dito kayo labalay? Wan. Ah? Awan manlat sa bali nga ipakanan. Napaya kita anak iti kasta. Mas daawak ngamin. Daawak ka da kayo itatatang. Manon nga aldaw dito kayo labalay yo. Apay, dakas. Ah? Ay, saan matkit di? Kaya't ko nga raw ti agi stay at home. Kasta ti may bilbilin ka dagiti tao ita a pandemya. Sana ya? Stay at home. Iwas COVID. Ah, ay iwan matkit di ah? Iso nga, di asawam ati bagaam. Tasaya atin ati ag barangay chairman wenno ag OIC latta. Kasla di namat kaya ti ag OIC tatang. May mayat ka no no ti official nga ag OIC ket jay agal alman launay. Ket no iso ti number 1 na kagawad. Di na ket kayatan. Uray no iso kano ti number 1. Mabalin matlata nga uray asino kano ti dutukan nyo. Apay, masadutan nga guay say. Saan aja masado, tatang? Adda di ibagbaga na arason. Kasarita na kayo kano. Ala, tangay masadot kamot arumwar, agbantay ka nga ron dito'y balaywan, kadkadwam mo't ni rambutan. Ay, oray ta damot turnong ta pagbiag ta. Di oray agit idlat aramidon tanukwa. Anya, unmut. Napanunod ko nga rod. Apay ngagbannog tapay lang. Nga isot pakadagdagan iti panagsakit wenno pakaalaan iti sakit. Aginjoy kit di da tao. Nen. Apay akas tamo ti bagbagamon lakay. Nakadado nga may na problema iti barangay. Iso ano minsan kalukwan ti agbara barangay chairman na mangawit iti amin na problema ti barangay. Tawan mo't maganggana ba pagsayatan? Anya kataawanan. Tanya ko ma? Siyempre, ti dayaw mo kas tao. Idayaw da ka, dagiti matulungam. Awan day tan. Awan to pa'y makapagyaman ka dagiti tinulungan. Apaan da kan to pa'y lang Nakay. Ada pa'y lamang ibaga nagilimbang da tao iti ayuda. Kas kada anya pa'y dita. Ay, lakay, anyan sanday ta apampan unutam. Awan question kanyak. Basta masadutak pa'y laang ag barangay chairman. Wala, mapan ka ni ti papanam. Bayan naklat ka dito'y balay. Ala, tangay san kano maasikaso ni kagawad Dumeng no iso ti agu ay say sikan kagawad Agra. Ni ko makagawad padtok ng absent manan. Baya mo na jay. De kasanaw. Isun ati talaga nga ag OIC, chairman. Well. Sus, thank you, chairman. Ang damad na gundaway kaon. Ayos. Ops! Ah. Sa nagaputa si kati agu ay sikat arami demut amin na nakayat ma. Ha? Lagi pa asaan lang nga si kati tao ditoy. Adda dagiti kapada makagawad. Ti tesorero ken ti sekretarya. Ay kabantayak chairman. Wen. I-report mo kanyak no adda anomalya. Wen, chairman. Ay, unay mo tayo. Ano mali adagos? Anya ti ammo may. Super gwardyado ka o ay si Agra. Nasingputak mo tatao. Wen, ammo ka nasingput ka. Adda lang may sa question. San mon sa may disyo. Ha? Question na saan ko ama ediso? Anya nga chairman dita? Di mon damagan.
Amwam di tabagim no anya dayjay imbagak. Nay, kasano nga day ta? Ngalala, nalpasin ti meeting. Nagawid akon. Makaamu kayon dito eh. Chairman, Ay, makaamu akon kadagiti kasapula na papeles para iti official leave ni chairman, kagawad Dumeng. Tapno makapagtugaw mo ni OIC Agra. Ayos! Mapataas akong dag chairman. Oh, kapitana kon! Yahoo! Nene. Woohoo! Overjoy kan samot at talagan. Permi, apay, basta ay makapag-OIC ti tao. Oh, Wan mo't kadiya. Di mo ibagbaga ti kasta, kagawad Agra. Tano saan ang nag-back out ni kagawad Portugal ay Pulaos. Awan chansam. niti siya mag... Talaga, mate. Nadala ni kagawad padto. Giso kumakay ti OIC. Sana ya, kagawad Portugal. Wan mo, mas kumani kagawad padtok. Absent lang kami ni special meeting tayo. Isa kapilitan na si Kang. Anya ti makaunam, apo OIC. Nagapa kami kinlakay ko ta natiliwak ida mismo di babae na. Tulungan na ka po, I say. O, ala. Ibagam no anya ti kayat mo, ang mapasamak. Kasi na kami. Tulungan na. Alam, tulungan ka. Agsi na kayo at talaga kinlakay mo. Syakti maka mo. Talaga? Uwan. Oh, anya atulong ti kayat mo. Nakasaganak at tumulong no ka. Kwa. Kaya't ko amarik na nati marikrik na anak karo asakit tinakam. Oh, anya nga rin ti kayat mong aramidat. Kwa apo ay si. Nalakalaang. Pamarang laang matno kwa. Anya nga rod. Ready ako riyang. Ibagam laeng no anya ti akmak. Kwa. Ay, Nay, kwa. api akas landa kita amin taglawlaw. Awan kadwak dito uy. Sige, ibagam lang no anya dayta. Awan sa bali ang makangeg. Kwa. Cengar imbagak. Kaya't ko amarik na namati sakit. Amarik-rik naggapu iti panangisukat na kanya. Uray ta ko ha. Kwa. Anya ako ah. Taad da ije adayo ni kumari. Kababain ko matay ito. Uray ta pamarang lang mat. Mabalin. Kagawad, awan mo't ni OIC. Nagsapa idikalma na pimanaw sa ita. Aldawan, nam awan pa ilaan. Ay tangarol. Andan sa solsolbaran na problema ti may sa kabaranggayan. Ay, asino ang kabaranggayan, kagawad? Andan ang ibagakan niya, agsangsangit kanon ni Oriang na imay dito hindi na minsan ngal daw. Imbagbaganan sa nadagsan ti problema na kang lakay na. Ay, wan. Takasano, natiliwan na kano nila kay na akadwa na ti babae na iti may sa hotel. Kastansa. Kay dayjay. Una, dayjay nga ta ti kanayon na makagapo ti kanayon nga apad ha. Huwag nga ta Tultulungan na ni Oriang. Anya ko matulong. Anya ta mo tayo. Damagan tayo ito Ay, sos. Madinsa, kagawad. Anya amaday. Lalaki ka, kagawad. Amang ano amom, tiket ko asawan. Anya. Ay, da, kasi agatap iti made iti pada at tao. Ngam. Ay, sana maliklikan, kagawad. Oo. Gusto ka nita. Anya nga iti aramidon tayo. I-report tayo kan ni chairman. Mabalin mo. Ang out of town da. Nagbakasyon na talo ka na Rosa. Ay, talagang again enjoy dan. Ba nagarumbang mo itikas niyang edad dan? Agin nyo naman
Tanyang harod nga iti aramidin tayo. Makamuak ditan. Sige. Di mo kasapulan, titulong me. Sana awan mo't pakibiyagan na iti kakadwa kagawad no nyat araramidan ni OIC. Agong kundawayan damot ni agin enjoy asanan nga umali ti barangay hall. Uwin nga rod. Ngam no at the second wave ti ayuda ay sigurado. Adda da amin. Ayuda. Awan na itan. Nabayagan nga awan. Mayat mo't ti sitwasyon. Awanan ti COVID. Ay kisapay ko maatawan nga agpaisaw na niya. Awan tunday ta. Ininutan nga agsubli ti sigod na sitwasyon. Sali. Sikapin at makaamo dito ya. Tandaman papanak. Agsumliak mo't lang iton malam. Kagawad Doming, toltulungak ni Oryang. Aya. Uwan kagawad. Napan kami lang nagpagnapag na igi-igit ti karayan. Kasta aya. Kaya't nang iliwliwag ti sakit tinakam na kanlakay na. Aya. Wisit nilakay ko. Insukat nak iti 20 years old. Anya. Uwan kagawad. Kaday jay. Napanda nga ta nagpasyar ta nagsapa nilakay ko apim manaw. Kinunana asan tula agawad inton maangsan. Anya. Nay. Madiday ta arason ti asawa. Talaga ama di kagawad. Iswa kita akman no anyan tumot ibaga na kanya. Ah. Ako, Oryang agawid kan. Mapanak mo ni barangay hall. Amumatan, siya ti OIC chairman. Iso nga agpakita at matay di barangay hall. Sige. Inton bigat manan apo o ay say. Mabalin. Well, kita ito. Si Kangay, kagawad Doming. Agsubi ka pa di barangay hall. Agawid ak pa lang. Ori ta mapankamot ijayon. Bigat ton nga umaya ki jay. Awan manan kagawad. Ori dagiti kakadwa kagawad. Imay dala manaw no labsang tagsao. Manaw dapat la adagaws. Uray tabale si Kanti OIC kagawad. Si kamo iti mga ramid kadagiti trabaho kuman ni OIC Agra. Mun nga ron. Ewan gayam. Dito minutes ti meeting tayo. Naramid maun. 9 pun maun. Well, naitid ko pa yan kan tesorero. Nasayat. No may pagnanay ito ti panlakero ti honorarium tayo. Sigurado. Agkukuyog to amin. Lagi ti kagawad nga umay. Ay, sigurado dayta Ay, gayam. Nene. Awag ni chairman. Hello, chairman. Simbang pit kamin. Umayak kita barangay hall. Kilaan man. Ada kayo? Wen, katadamat maklaat iti sasangpit ko. OIC Ni OIC? Nakita yaw, chairman? Wen, inawagak. Imbaga ka umayak kundita. Iswa sigurado akas taon na yan. Di pa nakatarantana. Ngumay dita. Anya? Alakas tapay. Umayak dita. Bye. Adan ta chairman? Uy, umayan nito. Kan uray kano ni OIC Agra. Umay kano dito yan. Ay, dak mau awatan di mapaspasama. Oh, ay. Dakon. Kumusta nga dito, kagawad Doming? OIC. Nagbabae mo tinararamid mo. Ay, chairman. Anya tingay ti asawan, chairman. Apay nga mo yun. Adda pan nakamatak a binilin ko. Kat presto. Booking ka OIC Agra. Babaem ni Oryang. Iswa last month. Anya? Ala, anyat inararamid yaw no ay say. Excuse me, Miss Secretary. Ag-out na OIC tamot lang. Kat sukatan kan. Sumukat ni Kagawad Portugal. Anya? Siya, ang OIC? Ay. Magkakagay na pak mo na.
Ditan gagayem tinagibusan, di sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagsagot ka na kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.